nyame na afro no hey odi fo yi nyame na afro no it's a team bomb send you know down there ye na me try no no ye unu echi na unu na nim ye adane so sumuni ni mo yi oje ye fo no je sika fo aye odi fo odi fo gidi odi akwa jianio ye be fo sori aso papa say ye wa kebe dani rusiani nyankani na dawo o wen wa gombe dani wa nyame afrawo wa nyame srewo ye baba gideon ye sanka wa ma yesra ba mo akatamfo omo memne ye nim no sto anka ye nim gosie efefa sentoma ye baba wuje ye afo de sikafo wode won sane pa mo nyame na afewo wode won chichi na wo ade yinta ye wode wulufo Come on,
Ana anwumere wadama nkoma enhyira no ntutu wanam ensiye afopani amwa onfa mfiri adom nkwa adom enhyira enko enhyira mu musuo nka de opew seyem ene anwumere de edi sunsum sem na ebrew ene anwumere ene de edi ebrew eyetumi yekatumi a edi eni tumi ni esua aduru susu tumi edi eni aduru emo bibia akwa ba mama Patricia wonte sen oba ama sewa hebale so wonte sen do erade nka ho yola Yehowa enhyira no tutu anamo ensiye yekatumi a edi eni tumi na yeka protection edi eni protection na obi so Queen Money wonte sen obi so bisame and no be the question be basi papa enti no obi free obi your confirm it taking how many years and osakra e free akomuni mu it taking how many years and no between the inside then atu be so ayi party nyame adom ayeden amano enti ene ye be cheche ni nyina fro bi no fro bi so the word of prophet Gideon for years yedu waba homa ne so ene ye besu sunsun nsem ene ye besu tumi todi azie aye ye besu ade ankasa wo adura anya brochire todi azie ene ye besu ni nyina ha wonu se yemfa aduro entwapo da bi yemfa aduro ntwapo da kanu kora kirawo obetoro no enya de ebeye adwuma ensu ankasa no yemfa aduro entwa ensu obeche omo ya omkogi nnuro ewo yi ayi ye fenese eastern region no womode yeden womode bankran no womudura densu ne che yemfa duro entwa nsu ukogi tumi a na odi twa nsu a wo beduru ne nsu otumi ne atoro no eno nti ne mumu bebire wa mo begi mo omukogi tumi wa konfu ho a enya dwuma no yemfa duro ntwapo ayade bia meka wo yo obi a wo yo oduyofo no so wa bia wo dura brochira abadwojo meka no kora kire ho told you as because ahonhom na wo brochire no omo ye different from ahonhom na ye den e wo Africa hanom no yemfa duro entwapo he wo na wo so wa bense dian na wo so kita duro pa na onya de abetimi atwapo da ensu ankasa no yemfa duro entwa nsu epo ne me ba chiro tumi e wopu ene me said ene me baba be chiro tumi yeka tumi a ene ye be chiro tumi yeka tumi a me pa cho ba so no ahye video no now enye selfish nko antina so sharing committee ma baby no mo wahi mo mra me share ama se wa hebale obi a en share Queen Money obi a en share video no obi a en share video no nya den enko ne ni ene ye be kasunsun nsem pa ene ye spiritual day ye be chire tumi yasim pentem ni aduro kaka wutiri mansan wadi aduro ko ba bi na ukodi adura kaka wutiri se aduro ya mi kodin da action no say ya ka tumi anka wuyi nya mi firi tumi firi wa ahaba tumi no wose yankoti aduro mra korempo na ene ne ha ya yesu pusu nunum o te puruku so se ma puragu sa wo pusu nunum na wo te ne nkankan wo se wa bense den na wudu abrochira wo betwetwo abrochire di abrochire toti ate kwasi buroni ni spirit na wo hono no won fa ni wurofu power to power pass power sa pepepe toti ase iron sharpen iron yem fa duro entwapo e ka no kora kire ho untimi mfa aduro entwapo da esua de ene yesua de pa epo na da wono mo no nyame wo gba de ne po da ho de da brada ne mo akwa ba so aba ahoma nso oba so anu a share video no nyame wo gba de no na epo oda ho de da enti wo so wo boabo nsu ano kan Genesis man nyame wo gba de no na epo no oda ho de da enye nyame ne bo epo da bi da me na me ka cho se enye nyame ne ye da bo epo na da ho no enye nyame ne bo epo na da ho no nyame na de o ye ne se oboaboa ensu ano ene otu ni din epo obi a watai ko epo mu anadwo no obewusu beduru ho no na ene esora ye den akabum ta na epo ni tumi ne ye den etia ento bibia obeye na dwi so me kodi aduro kwa brochire me kodi aduro ma me bansere kwa brochire ma me chen enkwa brochire me pa che wo de fa epo no so a ebetoro yemfa aduro entwa epo
Hey, who know also what being sitting? Who now you're spiritual person? Now also what being said, they would do a blue chip over the job. Our home woman by powerless. The kind of correction that one. Shall Brony kita to me, pa, O Brony. I didn't know Brony Patuntum, Ebe, one woman mutuntum, no Mauko, O Brony, and you call Ducky. Ebe wopano enya dia wo abofane be ye ayi abayi ko tuntum da hwe me ba Christopher yi so dia tiem wo buroni de wo ne wo a wo be wo kokko wo pe wo mpeu wo be wo kokko hwe me nua ba reku ye ni tuntumi pa wo ye tuntum wo no buroni ko wo ye no ko kokko abrofo tumi ekita wo mo no enye tumi ketwa. So the fallen angels in the Mia Brofo and Chin Wabroni Diokita to me. You would mess also now so what base they would drop the children at your mechanical ratchet down. Oberfree Akokosia Lolo. Mesobe Fra Akokosia the Lolo, Alolo, and not to Cosibu, it's a travel and scene. To find a yadang, not a shatty, and ye come to me. Make it be actually. Ye cut to me war. To me, ye cut to me war. And to be more draw the shop bag him same. And ye draw a Jacob Bruchia, me patro bedroom, not atro. Jam fa a duro in chap. Dabby. Jam fed duro in your dang in chapel. Dabby. Yawa dear, obey your answer. Now what is sad and I a dang a chapel. As I could do a Jimmy. Why your brusco to Paya de Biamacare? Se wunti me any embrebisua and chechere mau. So tiasiem, se wunti me nimbrebisua and chechere ya dang and mau. There be what chechere mau. Wow, better chira David Asua one casa. So tiasiem, what better chira David Asua one casa. A ponada one mono, unim to me a whoop. Unim to me a yamen boy boom. War body and airport the hot data and tia punokita to me. Any yamen won't to me a punikita gin was what did I say punum. And so be out in a cobo a pum. And so be out in a yaday a cobo pum. And tiam fa a duro and chap or best said. One simple for baby say, Obi Maxia from Fanning Cosim because what got Tia from as who cosim who trap who try a from soon. And yes, so being got a from. I'm fanning your day and cosim. And you have your what you be saying. A dear wunti minyano and can't you also be yet. Now would you have broached that man and not pass so? But say by a day, I broached it, you matter who you are, or Brony would do a Brony Kurum, sir. I brought no more bedroom Kurum. One man be a dinner crown. There be only to me. What would you to me? What would you to me? Get out to me, Papa, no, sir. Yet the enemy yet to because young penny. Only 2 minutes. What do you mean for bonny 2 minutes of the silence song? Or the watch, sir. Hey, we say, what do you mean for bonny 2 minutes? And we have broached it. What me, Martina Broche, Martina Broche, 8 years. So many years. Now, walk country be so. Minimum say, I'm broken woman 2 minutes a day. What did you man? Ah, told us here. I mean, say, I'm 2 minutes a day. At the year, Juma. Here. All my own for who come and obey you to Fukusano. And the silence, no. He will rather silence you. What you, Jimmy, Untimi, go. And Tiabrochi, Diabrochi, mechanical action. Would you salute the law, you salute the spirit, you salute the tomb, you salute the powers. That's a brochure for you. And you were being caught here from Fanunco City because what no, Neswan now did by a dime. I bet to hear their caught here from Dinico City. And you come to me, so what drew sit dear, what was my dear drew, where dear dressing dear, would you drew a brochure drawn by a powerless.
abrofo no kita higher spirit you bone no mo mfani bone no mo mfani ene bi no fi ya bayifo bi no mfo di mo de edi bone ya o maako bi wa ha abrofo nkwasiafo ni bi wono ma o mo do mo bayi ni di bone so de tie nipa so to ya tie abrofo no bebre ya bayifo but country bi wo hono mo a oboa you lie bad Udi si wani megu ase wo so ti ase enti no obi wono mu am na ebi a wakoje ba nsere ne wakoje chain ne wakoje kawa osimidi twa epo all allowed ta abi enya do obe allow ma baby yehu ehia so adwene ohima mepacho obi abaso on share video no invite obi a obaso na wa share video no obaso sharing committee fo no obaso obi an share video ene yesunya tumi yesunya tumi ye wia ye bebie phone lines na tumu na wa opeso frɛ kyerɛ wadwen no na wa frɛ ayeden a kyerɛ wadwen wa peso do comment so eba no na ye bekenkan ama said you the question ni beba no saa na ye bekenkan na yeden ama nti ye ka tumi a hwɛ ene yesua de afa tumi ho edie ni tumi okwa mesia obi wo hono mu a ni tumi ne kita no no enye nyame ne de ma no eye duro bi ne wakoje enti aya da bia meka obi timi koje aduro na aduro ni shadam no obo nyame din me chese nyame kro so sene aduro no sa nyame so sene aduro no ade na wo aduro ni din ade na wo mo tia ni din so ti ase na wo bo nyame di nitime se no wo nyame wo ye owotumi nyame owotumi is the overall boss what to chairman nyame dada wa koje aduro bata aduro no ntimi mo aduro ni din wo bo nyame din e ka se nyame owotumi se na aduro na akwache ya you know wunim dada enchini wo bi wo timi mfa tumi ntwapo da me ka kire wo so dia se wo di bibia eye sunsuma de betwa po aye wade ayeye esa ba ko dina wani so ba ye ohu ayum so dia se me se wani so ba ye ototototo we dia papa bi na winter duru ye na me kwa airport akoje obi kwan me hwe ne me hu na me bizan say why you am strances just why you stranded or say I'm strances yes enti abrochire de ye wotumi a ewo pum nyame wo bo epo no like wo pie wo se wo pie nsuo ano sa ene wo tu ni din epo no enti epo na wo hono no you salute kan yanko odi fo ehwe bibio Genesis 1 verse 9 no osi no Yakobon ka se nsuo a ewo osoro ase sa eno emo no nkwa faako wose ensuro na ewo osoro ase no eno nche na eduru anwumra na epo ni Yankopon ayeden akabum wose ensuo ewo osoro ase no ensuo be na osoro ase epo simbu anu nkwa faako no hunu no asase pese na yesa no Yankopon frɛ pese na asase na nsuo mu anu no de wafra na po wose ensuo mu anu no enti epo no enya de baako wose ensuo mu anu no wafra na epo enti ensuo bebide en akashia enti epo de epo ekitatumi ena me chiro tumi e wonsuo ensuo bi da wa na wakwa tumi wo bisi nsuo bi wo ha omo ayo mo kwaji nnuro wo Eastern region e de ba Accra no omo duru ensa wo mu a na de nsu no da kwan anim no na waje yemfa duru ntwa nsu no pampeno enya de opepene sa ni nyame abode no na nhihye mu no etie aya da bia meka kura omoye kura omoye ahonhom omo believe in spiritual niema Germany Holland womo na besunsun mu niema na womo yedan womo gisa niema na yedan edi Germany so wo nsuo bi womo timi abrafo be wono kasa gu coins so no mo tutugu nsuo no mo kasa gu coins so no mo tutugu nsuo hwe
abrofo ni dey believe it omu gidi sem ahonhom ye den ewo ho enti no se wo kita bayiye bia ana kita bosum bia ana kita duro bia wo di duro abrochi wani se bayo hu ayu abrochi di abrochi wo buroni hwe wotimi ye aluplay a enam wiem bisa wo sa ade timi tu fa wiem efa nipa ba 200 people nam wiem entento lolo kwan bia so na wiem but omo hunu kwan no se e kwan we da ha e kwan we da ha enti mi tu fa ha meko ha ewiem ni omo nam enti sa untimi mfa wo honhom compare abrofo honhom so ti asie untimi fa wo honhom nyeden en compare abrofo honhom me pa cho obi de comment ba no akenkan ya man you be say candle burn na wo betimi aso for protection akuya yenuru ho akuya wo pia ho mambo ntem so ti asie never divert topic no so ti asie and never divert topic no enti no say ye katumia wo buro ni tumia wo de build ni kudo no wo siso no ya kare kacha ebe capture so ti asie na se ba ya dan ebe capture wo buro ni kitatu hwesta ya wo ma build wo mukudo no wo buro ni otimi si dan si ntu so ya Ghana ka bedi nansa na dwedegu ka ko la kira wo mese Ghana bedi nansa na ya dan na dwedegu tumi anyame de ma wo buro ni no go protect ni ye de ne ye de renam ye de say niyama e kwase ya ye nyansa se wansu ye nyansa wo ba yo manyina enti be spiritual man bia de ade free Ghana brewa esase wo ye ho ade wo ye ho niyama ansa no de bibia kotopudim ansa no betimi de saade na ya dan abre wo ho kana kora kira wo anya sa ye fa ni abomkere ena ya de bia meka say we se wo pe protection also ya nkoti eduro mra ene ne ahahan enti wo pe protection enye kawa protection enye bansere protection enye ring because ring e shawa woni obi kodaji se wuyi tuo oni paso so no wadwaman ba no awre free bibia ba ifo bi ana ye nden me so nipa wadwaman ba no awre free bibia na nti wo ehyew na oni onipa ne koda e bisa wo se ensunsanso ben eni ba beda woni wabusuafo so ka woni hyew kon na oni obi koda ensunsanso ben eni ba beda wabusuafo so se bansere no enda wasene na woni ukode kofa wo ba ensunsanso ben yesi ye na ne ye gya ye bone na ye na ye etua soka earlier the better uye nipa no uye ukope protection e chira kwan ya pe enubrane hahama ne fa dware eno ano no de awura wo widie ni mu deda me se no de ayeden awura widie ni mo ye nkoti eduru mra wankase kawa wankase bansiri o wo se ye nkoti eduru mra eno ne ahahama yes ahama ya ne ekoti etu putse numu e na wote ne kankan so ti yase enti no eniema bi wo honom a wo betimi akoye edi nsunsanso bone be ye den ebebrem ho di ate emra a wo hwe a wontimi ni so no enhyehyɛ saa mra no nye den ema wo ho because wonum se saa mra we ya me hyehyɛ no enya di a metimi edi so emra we mebusu aya da bia me kame Indianin som bibia you matter how onsuro onferehwe obeye time no so obeye but aya da bia me ka obi wonom a onya spiritual person obi wo ha eye branding aza ehunihuna ene kasade enkrofo bi wo honom a wodo yenim wo mo te se ye bossa so ayede ehye se bi wo honom a ye ka tumia ana ye ka sunsuma na ye ka aduru kura woni bi ni hwe ka no kona kira
yes what then chemu firi nsu ase be ka kire osa ponjere ne ewu ye ni na chinye because oni ni mienu nyina na hye nsu na se me ka no kra kire he wo bi wo honom a ye katumi a woni bi eye hunihuna won so man na ye wo mu no u bribri wani ate so obeyifo draw se ka asema ama ye ji udi so yes him u bribri wani ase ekeka nsema enimu a ye ji udi ntem eno ne ade a ewo ye man so yes ene ye wure firi ade ntem ene ye nya research ye nsua de what me da se abrawa no ne wa ma ne koro wa so na odi ye kire sa de ne eyi tuntum sa ye kokko abrochirefo awu abrochirefo ya no masem ye mi mobo abrochire setena din awu na me hwɛ mo so ate no mo ho ban o fa mo fira dum nkwadum no bi man so na mo konya popa mali boso asafu bi no ma obi tia bibia abodike shishi woteti abodike no egu konko bi mu kata so de koma obi wa landing sin ontua abodike shishi aya da bia meka obi wonom a onim nimdie bia ekomo ne de no sa eno obi wonom a oye kwadefo wampa dwuma ye den aye wampa bere enti no wabeka kire wo se e bia yese mete sofo ne ma obi kotua abodike no ma ne kotua papa ne se da ade ye men no nansa me to hyehye odiasie abodike no ma ne kotua enti ye katumi a tumi ye den awo ho tumi wo ho papa tumi wo ho enti ko di sa tumi na ya da bia meka wudu abrochi no so ye very powerful ade obi a wa pin betima wo operate kana kora kire wo ate obi a wa pin okita supernatural powers eno ne ayi ma baby esrin abodike no ma papa ne kotu yae todi atie eno ma ne kotu yae abodike yaya wo de sra ho kra pa se ya ho hyehye eno ma wo bi ba kotu ya abodike no eno oje ne £1,000 I will tell you, okay, I'm not going to be here. Okay, I'm not going to be here. Ati, o mama nyamia sebo that sim crofo bi krampa de eni so abodike eno ma nipa ne kotu eno oje ne £1,000 say nipa kan nyamia sem chana so nti ati ne ni so asa ati ne yam enya dia wo be ye den wo betie so the ati do be catch me bia no odo ontie because aden obi sofo bia mana kotu abodike no oje ne £1,000 tibumma ye ninya den enna ho so yes ye tete abetie ene cha no ye won say ye nya research ye packing kan ye mpa adusunya ye mpa de papa ye ade papa krampo no ye ganafo no ye mpa ye sunsun mes ensemhunu ensem eye ensemhunu nko an obaye den ye betu aguso ye boni donko me onyi ne low na wonya den won hye ne high age atsem a enya de asem papa so the asie ade enya ade papa ne ene ye be ye den ye be sososo entenima ni bi wo no a odo etwaso ma wani ye den eda ho because ye tete abetie no na ne cha no so the asie abetie na ye tete no ne cha no ye ma ye ninya den ena ho ayada bia meka obia na obi o spirit bi o timi operate ena da bia meka to nyame oye nyame let's make things straight me ayada bia meka no koreka meka no koreka na yede akira ujimidi ajimidi unjimini you can go to the azie meka no koreka no ayede no koreka ne kan ye ya but wo kan uka no kure ni pempe wasem uka no kure ni pema me follow ade we ka manfo an tro we to ma sa ne Ghana fo ye den ye pe enu ti na so fo na mamudi abodike etuetua no because uka no kure won obi ni obetio ade we twa won tro
but you already see a between the pancho. And I see a man no kore yeden, the dead. No be some sit down into Utukwaya. What's on the operatiana? No, we have to operate because you know me to come and fenya me uncle. Me to come and fab for penny metatron uncle. There be or your home, sir. Mean to me, shine so. So, you yammy waffle, dear one on a pen or yet. Me pedian in the court, but soon the other day. Yes, you create was a meal quack. Me now young, there be or some me cool, and yet dear me young can't. Nassuma home, one running by your one term gina for. I am Mama young cano correct. Mama young cano correct because Mama nipa baby, I dream my young Surokoto, Burokoto, Zirekete. Unless a poco, Odifo, besides, say, Obesi down, say, to me, as soon as I know been teen, sweet, to me, papa, let to me, Bonnie. Said Diana Bano. And you know, be whom do ya quarrel. When you pacuna no moon sem, then some or canon. And I don't say, when you penny or your loan to you, Sadan Casa. So, yes, so, Mamma, you want to so I join of a mess on what to say. Obaso, I know I see a video, and a spiritual day, and a year twogum. Don't yes, and a year with a one casa, you would a soon. Papa. You will the soon. May ma when near a whole soon near Mano, and there will be a soda may a spiritual person. Will be all no more when you soon ni power. Yaka soon ni power, when you penny soon ni panny would nipa, don't want to come. Yes, young what's here, Jumera, and then a day. If I'm not baby said. Ebi so anoda pa. Yes, I don't make a chosen. I know deno what tete e goro. Ye can obi o tete ntekre maso. What e goro. Any we sa na wahye. Na tete ntekre maso. Enti what the nano ne be fawo. What nano ne be de fawo. Bra meye se yamam. Bra meye se yamam. Bra meye se yamam. Bra no ugidi akodi nimu. Won ye hunya den. Won no krompa sunsun ne kura what woni bi. Spiritual gate ne kura mpono ati woni bi. Woni mbabia. Spiritual gate ne yaden. Eda. So the spiritual gate no woni mbabia spiritual gate ne kura mpo yaden. Eda. No de afi no no de wakọ wura bibim. No de wakọ wura bibim. Enti ne etwa se o ma wani yaden. Eda ho. Enti na enipa pepe nka na kware. Ti mo so ni asofo abama mo no na abodike asofo what you say mo so ni abodike asofo ebi anu ode pa ebi anu te se wo mpo so onye se uhuru se wonye ma me ka kire wo se nyame honhom an ni watia me ka kire wo se nyame sunsun an ni wati pa na uhuru se nipa yi sa ne wo yin abodike so the same aje nyame sunsun yeden edi wachi e ka no kora kire wo so the same ena blochefo bebiri romo mpa de pa da bi romo kra no one thing na ma say e blochefo bebiri romo kra mpa de pa romo kra pemaku ena bodike tikuma setofo romo de betu am da difa akuya be say enchira bo no wodi bi piti ni fie wa ne maso na ade a cheye no ana na kuma ebeka na kuma ene na eku ofie ho no enti wo so won ti ase de enti na kuma ane na eku se ade no apete ni na kuma no yo bayifu okay no ti ase woni wo ku a wo ye bayifu mese woni wo ku a wo ye bayifu ade no apete obi bia wo be pete nchene because nchene gina ho magja enchene gina ho magja ento bibia be pete nchene a obi no ebedura no pa obi no obi bia be yakwanchire bedura no pa obi ba be no ba be attack wo nitimi sunsun mu no ankasa no wono na eye won ade na wo ye na kwon so so the ATM so ye sunsun akwanchire ana wo ye spiritual direction na edura no pa obi no ba be ko a nitimi se no ade na wo ye na kowo no enti wa ba ye den abe attack wo sa na ye den etie niti mi sade na wo ye no akọwọ no se wo ye sunsun ade a onipa woni mu abrabọ hu bi onipa bi e woni mu hyebre hu bi no e ka no sa ni sunsun ye ma ye den etie sa yenko difo ye hwe bibio Matthew 28 verse 19 no
na Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ enti mo nkwankɔ yɛ amana nyina masuafoɔ na mo wɔ nasu enhyɛ agya ɔba ne wɔn kunkun din mu na mo nkyerɛkyerɛ wɔn sɛ woni die ma hyɛ nyina so na hwɛ menem wɔ hɔ da nyina kosi wiase awie wɔ se menem wɔ hɔ da nyina kosi wiase awie yɛ enti ene no bi frɛ me sida ene wotu kwan wasɔre no o close no we don't close our church egusu yɛ adwuma ɛwɔ bereti nyame nkonkon yɛ adwuma me wɔ asɔfo a ahonhom si wɔ mo so bɔfo pani matato si wɔ mo so edu mo yɛ adwuma so ti asem enti se mitu kwan a that doesn't mean say asɔre ne nya yantum dabi yantum Difa David Kwaten waso wa adamfo bi na Belgium no beji tumi free Ghana ba Belgium no di beduru na ntimi anya adwuma dabi anya adwuma so ti asem anya dia be ye adwuma me ka no kora kyerɛw ha yemfa tumi ntwapo wa be se no wode duru abroche ko abrochefo be ye ne be se no me ka no kora kyerɛw ha na ebia betimi do na yesisi from o but abroche de you like bad you can't so ti ase control me control so ti ase enti no abrochire dia abrochire so ti ase ani kurum ha di kurum ha enam kurum asopere tenko se aye abrochire spirit na okita obe operate abrochire ba ye kurum spirit I want me ntina abrochire dabi ba nyame tumi dia baby yes enti no ase me kam ho ewo wiase afa na nyina wase me kam ho he wiase afa na nyina enti se nyame tumi na ukita baby bia ho na mu bia no adwuma wo ho obe you can operate yes nyame tumi ni kita wa eya boriga na wo be kwa you can operate me ka se last time bi ye me koye adwuma bi wo north me ka kire mo se aduro ni sirem na da bia utaka me ka kire wo se aduro ni sirem dia ka ye tontodu wa aduro ni sirem bia oka no obi hwe manim katem se papa wo ya oka sa sem na chen o wura de po be ye obi so aduro bi ani sirem because no adura de wo sirem no wo mu di fi aka no entaduro ni nyina adwane enti de egu de amuru ye tontori wa no koda chira wo aduro ni sirem ati de egu de amuru ye tontori wa ne ehunu ni pa ka no koda chira wo enti se nyame honhom ni kitawa udru Bulgaria obe operate udru America obe operate udru Turkey obe operate udru Ukraine obe operate eno ne chire sem wo se me kam ho ko si wiase awie ye I'm telling the gospel truth and then me can be a chiro papa and I be wunu say to me yadan esi to me bi and no will be nada what me say mo be nada or even you you can even protect yourself if you need panic come say the protection when you panic come no what do in your protection more than you sir can la opoku adu ka no osi wadi for what about omo tu kwan a omo de omo ka wa ne ko omo na esia so omo otumi ne ka ne woduru ho a me ba choka wa na toro me ka no kora kira me ka no kora ye dan a kira wo ka wa na ye dan atoro hwinim eye ka ba keke just for life eye obi obeka so ka titimire mu no titimire mu no ne wo ka wa biri sa ka wa no titimire mo ne wo sa ka wa biri no na mpanifo na hyehyɛ sa ka wo mo timi fa ntukwan ka wa na ntukwan ka wa biri na ntukwan etre ba bia wo ye na entimi ntwapo na ka president fi ko ba ha na akotwa no enya bia sa ka wa biri no betima ye den etwapo titimire ne wo ka wa biri ni kura mpo no ye hye te se moto wo mo de moto ne ye den ehye sa ka wa no o mo de kosua akoko abutu so a wantimi enhuade no enu ni enua eni haban bi eni ye de hye aka wa biri no yo shima ne ye black enti na ye ka watuntum eni hye wom enu kura mpo no entra airport etu badi aduro obi ma abosom bi ana obi ma waduro bi ana obi ma nwotie bi sem fakwa brochire a mepa acha ukoduro a enya dwuma enka no kora kire wo waje usika di wayo atayiwa
meka no kora kyerɛ wo obi ma wo ti asem fa kwa burokyire a ma mie emoti a wo mese wo nkoduru ho enya de oba akoduru ho ya bekye wo di for ba ya se agbefo no su gidi so mu otumi pa asem oba ya so ka wa no so mo gidi so wa mu na igbe no wo kita tumi togbe alafia avalagba so mo so gidi pa so ti ase ejo igbe ni gidi so wo tumi aso gidi so wo tumi yes so wo nyame ya wo nyame yes ha agbalagba nyame ne bo no ono a agbalagba no nyame ne bo no nyame ale bo no tugbe no enye nyame tumi tupe we so wo tugbe a so chenchen me to so me wo nyame tumi so wa duro wa dare hahama wa di moto wo to dare hahama ne fa hia no if you do me I do you man no go vex no Enta igbeni jidi so wotumi a obi ono mu o mo se igbefo de waka wo meku igbefo de waka wa mafia no so mafia ni hey wo di eduru so dware ha ma magu no so yes simple wo di eduru no say igbeni no so wotumi a no so wotumi so di ase so wotumi a so okita tipe a o so kita nyame ye fa nhia wo di mota wo so wo dale taami no so ti ase e pepepe wo be yo wo mesi wo be to agbalagba no so dwale afomachem ade ahia no so ti ase e sa pepepe enu an ye ko enta ibeni be kasimi de mi wotumi obi de o ya meku me de o ya me yo say oh ma me match the secrets so ti ase e make me see what we di moto me see we di moto wo so dwale taami ni ya fa nhyiam wo betutu pe wo so dwale ahomachem ya fa nhyiam me see wo me say wo koto agbalagba wo dwale me yefo bebere ya fa nhyiam so ti ase wadu ko ni popa ni wo dwale wo tutu wo dwale bonsam suro nyame ya fa nhyiam kano kode bia ye den akira wo ento obi wo so wo tumi a wo so wo tumi boss de David se dia wo timi mu no dia wo timi mu no wo so se na igbeni ni tumi yes wo so se na dagati tumi no yes wo so se na bayiye no yes wo se dia wo timi mu no here enti se nyame ti wo mu ama me wo ko ha ni Togo you can operate yes wo ko ha ni Benin you can operate nyame wo no wo se me ka ho ko wiase wi no was me come home because we are serious and point of correction Mr. David Ye Tunsum sorry no ye tu kwanya ya sorry no operating last year me ayi Greece say mo ya sorry and no ukwa that doesn't mean say you need to close your church. The church is open. The church is for God, it's not for me. Me ye nipa na mi wu amaso ne abetum na kan be kan odi for mi wu amaso ne yentum ebeko so aye juma he can operate. Elijah ko Elisha ma sa obaye Moses ko ye no Joshua antoaso ankani be kati ko fe obagbo ko le no try obasha no ento bi wadura utusu wotum nyame tumi ya ne to nyumi sen you are magani apayala you are magani aye apayala o wadura nyame so wotum to so waduro nyame so wotum wo so wo motia yeso so ye wo bofo simple o wo motia yeso so wo Michael o wo motia yeso wo Metacho holy if you do me I do you man no go vex no so ti asem ema obi hunahuna wate ema obi monhu na nyame se woka ye ho kosi wiase wiye mame ensuo be ye boodan kokotako ba bia yetim na ho ne yetim me so wo wadura wo so wotukwa ye so ye wonyame na bofo me se wo so wotukwa wo so watafre mota yeso so no ya we bonsam suro nyame abanye di tia de sa kan ye nkwa wose na hwe menem wo ho ene na ekosi ewiase awie ye daa
wasi nyame so ne ye wo hot sa posidi yan ewiase awie ye wasi wo nya ye nyanka da bida nyame onya de obeya dan obeja ye nanka wo onya ye nyanka da wo bi hura hura ate da bi emo bi nwe huna mesi bon ho so wa maye ehuhumo wo maye tumi wo si ebetietia wo woni nyenye nchene ene watamfo na ho oden so na so abrabo nya papa dia utia to be kawo to ti ase no bi e continent ya from we like that obolu be ka travel and see you travel, you see things. Yes, so yes. Who come to Cheba, Uncle Robiasa? Who come to Cheba, we will say brochure for normal bread. Miss Uko Cheba, who will say brochure for normal bread. Almost brands and woman. To what normal? More than a home. Miss say, Mawanina, what papa. We will see yes, be a dang. Our baby, from no family, the water perfect Gideon for years. As see you quit any part and who I see one party about the Cayenne, or for your man for your drama and for your Cayano. Different quarters say, the software down for big catcher and say, 2 minutes or Belgium. A society de Ghana. It was so catcher and say, not all you sue Abranoma and find a sacrifice be. The Nipano or Belgium, no more brown no more on the a catcher almost said. So muku abro man dia etimi nya adwuma nti ajo omo ejai abro no man no ansa na be ye adwuma mo kasa ngu abro no man so no mu nja no yo nti wase tumi na wo be adwuma no so sene de wo gan yes enu nti no bibia wo so wo aduro no wo bibia wo aduro akomfo wo mu dura brotira wo mo ba fam me ka no kra kira me se akomfo no wo mu ko brotira they can operate me ka no kra kira a change of spirit. Kata bafuna moto akwa. Omo from to man e bomb. Kodi agoro. Odi fa le to poko adu se. De wo kan ni na ye no kware. Na ye se obi wo so obi e wo boda so. Na wo shakawa. Awo peso odwane ewura kurofufuro mu akawa na okwaje ese nko oduru ho no obeyera no so oduru ho no wantimi anyira ma immigration pop na so aya no wayira hwe enipa bebre first no no mo ye koke emu adwuma no wa mo koji mo ti ase mo ti ade emu ano fa koke ni ko odwane acha mi so duru am da che e ka kora che no wo ke o kitabo so ma wo duru abrocha won ti ni operate da me ka no kora che no wo ti mi fomu ntabada o Ghana ha no betimi adi o ma display wo kuram ba nche wo se ahye miso kuram ba nche wo se ahye eno na de be ye misa no a me kan no kora ya dan akira wo se wa bo so to say miso kuram ba nche wo se ahye kan no kora akira wo bi na e confirm no me so dia duro brochire jone betro me ka no kora kire ade nyame tumi ade nyame nsa wo mu de anya hwe ba se nyame nsa nim na ye bosoma de eye moti ade eye nsu ade a me pa cho e betro me ka no kora kire wo yusu aduro osofo bia wo yusu aduro oduro brochire wo ntimi operate you can operate we dweri se ayi kwanso dwan no asi nyantwi ade ni free body guy he abakra ni so aye hu told you here me cannot kora na ayeden akire you can operate no first abrofo no mo te wakwa betwi o madi o first me de madam for ayi ambassador bi ne ka che me te hwe o mu si embassy na o mu de macro she ho so yes o de bibi ba o mo so a bibi ba ka ka wasa de ko akwaje visa fade sira wani so de kwaji tu o ba kwato om ka abrofo no ma bo om ho wo ma bo om ho no wo nam I'm telling you the gospel truth wo mu nim yen wo mu nim si adwin bi no anya yi Germany for the fair black monkeys yeah German for the fair black monkeys here because first German no mo pe black asem here me can no kora ya dan at your power pass power me say power dey pass power sir ena yozayola de aba no se tumi bia no asini nyame tumi da bio nyame kita tumi sir nyame wo kita de tumi kese me can no kora kire wo
adanchi no obayifo bi etu akwabroche owura pum ansa obayifo bi a woni mama otani link no otimi kwabroche da jihaya first Ghana for mere wono mko Holland wuwo mko wu Holland ni ati abayifo school wo ho Holland eni ati abayifo school I Den Haag I no mati abayifo school eti Ghana for emre wa abayifo ne ko ho a ne omo attack wom no mo ma wom warning you can come and operate there fuck off aya ye ma ade bi nchichire yen the moment a wo be ma ade bi achichire yen no ade bi achichire wo no e de how be ye den e bebre wo awunim se ye so bewu ni wo mu ya wo awachi ni wo hye ne wapro no de ase ye ma ye ni na wo ma woni da ho no mu a wo be hu si yes si dua na ba no dua na ba no be hu se ye already dua ben enti no tumi die wo ye wa dwen se ukodi tumi akwabrochi ama me forget obi oburu me ka forget about it enya de e be ye adwuma ye den ama so te ase so tumi ye den forget ne nya de e be ye den e be ye adwuma ye den ama ba nyame tumi de o preti o ba bia abrofo no ko they believe in God omunim se nyame wo ho kwa se America was God we trust was wo nyankopon ne ye gi ne ye den edie was nyame ne ye gi ne din so the ase how was one the reason one America for respect Israel for hwe Jews for enye sika for Jews for sika for no okola na ye obabia Jew for nko aye den yetse almost salute they salute unu nyame abe salute no yeah wodi na wo woni no ne yakatumi atumi wo wiase wodi agora ye so nko obi afuom a wo se wonko ana oku afo ene wasi obi afuom aye so otwe be wo se wani asa yo to otwe janka kan yanko odifo David kwate se what you kwandent ni wunim dia wo kapa yes me ka kira wo so dia se me ka ya dan a kira wo utu kwa ya be hunu se akwanturo mu enye yisi so dia se ye kuro bia ni tumi ati kuro mu kuro mu bia ni tumi ya da eti abrofo no mo ya beifo no mo be yoro mo de ya depa woko Hollanda ya tie beifo to mo she black ya tie beifo school a woko government ko boti ko bi se bibi ya da e wa akanafo abeifo ko bi sa da akofo ado ayi akofo ado ho akiri ni a ya biregu hei muntimi nya bibi nya dan e ma ye kwasiafo na mo nko an mo sori amaye dan mare so dia se e no timi ka kente se wa bro ni gu na na do ni ma so fa ne comment na ni ndi asem no ni o mu ni asem no nya ntina ne obi ko ba bi ama mo de ko no so dia se government no se bibi koso a okowunu abayifo ni mabayifo ni ye de be yende mfa nya de papa ye be ye dada ne aza ye dada ne dross wuro ye dada ne ema pe enna anadwo wa be sudu tu wa peje na ya wuro dross atamo na ato agbo nsinsemu agbo Lufthansa ya se odifo se opeda wo de be kire da ya se okay nyame ya doma wo kira me kire da ya se wan nyame ya doma wo kira me kire da ya se ayeden ama wo hwe oni na wo ne se yankoti eduro mra ene ne hahan se yankoti eduro me yakatumi atumi ne hahama amo bia nada kwaje bansiri bia nto sene kofeka obi maame bi kukuo o mani kukuo eko Switzerland chide mamu bayi on the bayi no de man no se bosum no de man no ewi ase no de maame no mia mi ko gina mu me de bosum no sa call back me maame no ba be si okoje bosum efiri kumasi ayi kwan so ayi brekum kwan so no koje aduro no e no ko tena Switzerland na aduro na se ni manyina abo ni manyina da me wi ase o so konfo so opel wa fere match aboka ewi ase no konfo so opel no ano konfo ne koye ni bibi se woni ne manyina brabo enye ne manyina wa Salam House weekend bia no okosrasra ne ma ne mama o ene oba abrewa enkwala wo mabrochi ne omunyina abrabo asem maame
Here, e mo bi na da nkwaji aduro bi amesi wo dem ne da ache no. E wo na be won si noko. E ye je, ye be gu apia. Yes, wo be gu apia. Enti aduro de wudi duro abrochira e yo jimi anyo jimi na yo tosi na da na wonsa no na ma pe na dwaman sukusare ye obusu mi o ye fe ni sukusare aya na asofo ne ta akoje ukoje sa aboso na apetesi na ma na aduane ne sa ade no apetesi ne ma akokọ enope sa ohun oba akokọ ani ni be ma sore ohun oba akokọ ani ni be ma sore sa ade no eno no wonte okonfo bi okom sukusare boso no wo pema e papetesi kana ko ra kire wo because sunsun niema ye den akire wo eno ti na sofo bebre wo mo pe ma akokọ fo because sukusare tumi no e ma akokọ fo nko an no ye den ope wom eno oba wie wo wie so ni monyama kita no wache wo wie ade kita no waje wo anya wanyo to no amie unufu wo mie unufu ise ya wo chim ko soro wa breast cancer no ja ho ye den eko hwe ma wani na wo papa enemi kasunsun mu niema na ye den akire wo enya babia no betimi do spirit ako hwe wo kita duru a mesi nya babia no betimi wo piriti me ka no kora akire wo meso kita duru a enya babia no betimi wo piriti hwe me emire bi atwam me invite sofo bi ma ne ba me ha wantimi anyina me altar so just seconds wantimi anya dwuma ana frefre ne mpanafo ba se omomra ne ka wahye omonko adwuma ohihye ye nyina adwuma ne ye kye no adwuma ne nyina adwiri gu ye ana wone na ye den ayaka hia anya babia no betimi de utumi a wopreti o anya me ka no kura kira o kuro bi wo hono mu a wosisu a they don't want nonsense wo mo mpen kwase asem so ti asem aya da bia me kala na enna me baby friend me from Holland na obi sam sedam aya me husi wo pia bontia wo shempabo me say yes me ko baby am shempabo ye ni nkramofo asom ne yepe ye kwa so de ma ya roro ye na emu mpabo ye pon ya fa ye mpabo ahye ene kwasi de me roro me na emu mpabo me de ya asore me pon ye no mata ma de ma ye den mashe bibia nchire me bibia momi brezia so ti asie me ma bibi momi brezia so ti asie the moment ya sunsun sore me ne me ka no kora ye den akire wo obi wo onom a no ode niema bi chichire ne ho ma me nya me so me mu ode nya me so nya hunihuna me si nya me so waso yenya ya so ye ne so abre no ye mfamra ne nchen na be jiwa ho ye meji ya ho mu njo ni ye ko mu nyome me bo ba pa ne bo nyo se anka ne na me so niema eniema kuntan ene de mi nya me asue me papa wasue me ama mi ko mu aye den adwo se wo ko akọ bompaye a wo be wuro na emu mpaboa wo wi a watam mpaboa na hye ebra Moses ohunu bofo no hold the great metatron no what wuro na emu mpaboa because asase na no gina so no na ya asase konkron ndudu asase ye konkron onfa wo na emu mpaboa enko wagyaden mo ta you matter how rich you are udu papa dem de ani di be ma no be wuro na emu mpaboa sa su nyame so ye ja ono ne boyen enti se ye ko nanimu a etwase ye wuro ye namu mpaboa ne de ko nanimu ba ye wia ye hyempaboa no ye wia ye hyempaboa no timi se ya me kokuru ma hyempaboa me kokuru ma hyempaboa me kwabruchira me hyempaboa me ye bibia no se me wo me kwasore danimu a mame ewuro me na mu mpaboa me bompa ye wia ma ye den mashe oba ya asesen oba ya no o kase e wo churo ni mu mpo se ye be yi e na asen mpaboa se wo kwa hia ntuma na afi so wa cover wuti yes wasi abofu ntino ye nkata yiti
abofo wose abofo ntino yenya den yenkata yiti because of angels ntino aye ba sorry age say ye kata yiti ema abofo truth ya say ye ba sorry ya ye kata yiti ema abofo nti aya da bia me ka obi won mo ya za me na me be church onyema o ma za no bi wo say ene mi yisika mi yesen mi yisika mi yesei mi yisika Wadi bagum. Dan ukuran di tiai. Gana ya mobo. Eda hotre wa Gana ebede. Yogi bako. Ai wo yubu. Gana ya mobo she. Ele monshaji. Ele monshe. Kwanza credit ebutu wa ona ne. Credit wo ona ne. Wadi bagum. Dan ukuran di tiai. Gana ya mobo. Eda hotre wa Gana ebede. Yogi bako. Ai wo yubu. Gana ya Wadi bagum. Dan ukuran di tiai. Gana ya mobo. Eda hotre wa Gana ebede. Yogi bako. Ai wo yubu. Ya no ma me na aka no wo se ahokyere wo Ghana enti obi be kɔ anya obi be ya dai obi be kɔ because na ahokyere ya dai ɛwɔ Ghana he wodo mo wadi na wo se we nkrofo we obeka chat fasika bagi sika wo duro kura wo ni na radio ti we je woti we wo de hwe wo nipa ne ye eyaza 5 million kura wo ni bi ne campus 2 city odo we wuti ya broche no ni so yo kabiri o konfu ani shida sa to di ase ne no so ye ni kabiri so bia wakọ yi toilet aka no to di ase enti no Wadi bagum. Dan ukuran di tiai. Gana ya mobo. Eda hotre wa Gana ebede. Yogi bako. Ai wo yubu. Gana ya mobo she. Ele monshaji. Ele monshe. Kwanza credit ebutu wa ona ne. Credit wo ona ne. Wadi bagum. Dan ukuran di tiai. Gana ya mobo. Eda hotre wa Gana ebede. Yogi bako. eno no ma me na aka no wo se ahokyere wo Ghana se nye den obi be kɔ da bia wo kwase ya bedwim nti wodo ma wani na ho wo bɛka to so waduro o ma mo ata wo mu tia wo boa wo boa wa woni yo dabi na wo mu tia mpo na ya de pa missing obi wo honom a Miss Obi wo honom a woni hwehwehwehwehwehwe ano ene den Miss Obi wo honom a woni hwehwehwehwehwehwe ayi nakasa awa na ma say me na kura ohini ma jaki mpra wo da se wo boda ohini ma jaki another azantana another but he's no man pose okasa to say ya hwe aniema bi wo oman na yewo mu de aginyame o wodo woman na yewo mu no aginyame ntima wani nye den na ho Choti asiye ma wani na ho na wa ma wani na wa me say abrofo ne kurempo no they believe in God abrofo no I have everything I need. He lets me rest in a meadow's grass, and he leads me beside the quiet stream. He restores
I'm safe. That's why I'm safe. His arms, because the Lord is my shepherd. The Lord is his shepherd. I have. Messi wo broni se wo nyame ene ne boafo ni ko daki. What you say? Messi abrofo no, they believe in God. Ma wani nya den enna ho wa ma wani na wa Messi wo bi de sis ebeda ne wonan enti ma wani nya den enna ho wa ma wani na wa obi de sis beda ne wonan kan yanko odifo ye hwe bibi wo Joshua chapter 5 verse 13 no se na Joshua wo Jericho ho no o man nani so hweye na hwe na obarima bi gina ne ntenten so okura nkranta watwe na Joshua ko ne nche ko ka che ne se wo yen afa na se wo ya na tamfo afa na wo se da bi na afa ne maba se Awurade dom so safo hene na Joshua di nani butu fam sore no na o ka che ne se eden na mi wure ka kire na ko a na Awurade dom safo hene ka che Joshua se you na sempaboa wose ye den you na sempaboa enti na ya wodo eduru mire bi wa brabomu a ananse hwe sunsumfo no se ye kohyia dan ni mu de aye wororo ye na mu mpaboa ye pon a ya hyehye ye mpaboa misia me ya sori a me ro me na mu mpaboa me pon pe akofa me mpaboa na akabe bi anka me aboa bi anwo me prentua bi anwo me David couldn't put more sempaboa. Yesu Christ couldn't buy ye no. A mera a year bonnesuno. John the Baptist was a man person the war but a mess son and 9 moon pabua. I just go to I just want to know. We ought to know any time could have marked up a content. Abronya eje bronya enkutonya ba kwe fe na bronya Nigeria fo nkutubi e fe na bronya me say Jesus kwerampon ba bi obekubia no ne suafo no wono ahon konkran hye ne ma a woni wo ba ko ni obi ana na wo awosu hu obi ana obi ma berem ene wo woro na mu baboa odo yemma ye ninye den ena ho woni na o emo bi anchechira so David nya den ensoa wo ma wani nya den ena wo hwe wa ma wani na wo bi de sesba ya den ebeda ne wonan abrabo na ye ebo no etwa so ma wani ya den eda ho mese wa ma wani na ho a mo bi de ses ebeda ne wonan mo bi de ses beda ne wonan azanta na fo no wo be sori ya ye den etia wo enti ma wani nya den ena ho enko yasem so na me baby ka say san yeti akom honhom efiri obi so se wo beti akom honhom efiri obi so menwa ba mama ho te sen eradishna yeah mama gili ho te say team from Canada me chia Canada fo nyina ya ye ka akom honhom a se yeti akom honhom efiri obi so ye mfa one day yemfa 2 days titi miremu no se okomfuo ese wagya yakom na ba bi okoje bosom no se bosom ne okoyi ni wonsuo ma wode ko nsuo nim bosom ni wo mo koyi ni wonsuo ebi wo so mo frɛ ma ne firi ba bi e firi ya dai ebesi ho na ayada bia me ka obi kwakɔhye bosom a bosom yenhye no entida na me ka kire abosom sen bosom no ohyehyehye no yenhye bosom eye spirit ansa na obehye bosom no ade de sofa eka ho wa wo se nyame e bra wo behye Sodom and Gomorrah no o de sofa ye den egu ejenim e pa che obi ho ne ekan ho wo de sofa egu jenim ebra nyame e behye Sodom and Gomorrah no wo de sofa ye den egu ejenim Genesis 19:24 o se na Awurade to sofi ani wo Jeffrey Awurade nche wo suru gu Sodom ni Gomorrah so na obutu kuro no ani wana watiti kuro ni mu nyina
Edi free asase ne so. Wade asemi. Wo se ewurade to so ofe edi gujenim. Into be hye bosom bia na so be hye ade a containing spirit ya. It's supposed to be a sulfur, not fire. There be. Petrol bi ase. Enye petrol. Enye kerosene. Ma me eye sulfur. Eno ne capture spirit no. Eno ne capture honhom no. Enti obi bia se wo hye bosom tumi ana wo hye tumi bia honhom timu a me paacho is supposed to be sulfur. Enye sulfur no hye na me paacho ade ne wan hye kura enkaye. Enye sulfur na wo hye ade na wan hye kura mpo na enkaye. Ye kase akom honhom a eye hu se de yen adom tisi ye so no saa so na akom so ye dai ebetie si wo nipadua ne so spirit ne baba be hye ne mu ene na kasa se de angels use ye de ye kasa no saa na ho akom honhom so no eba be hye wo mu de wa ye dai akasa na obi kase salanda wasalanda wajem bosomo no onsumu biemu a etekiu years ansanade na yeden afiri wachi because no kwa akomunimo no yetete ho ye ma wo moto so yeden edi ye hye enubran e ma wo dware ye niema ma wo yeden edware ye enti the moment ya akom honhom no yeden ewo wo so a wo se bia wo banyami mu no ye wo niema etwase wo yeden wo je ansa no be banyami mu a wa yeden wo banyami mu before ale so poku adu no akase abofo ebekọ so anya sika na ya bibifo aguso abre o se fi se o start di wachi no o abrochire o na otimi chinchin bi wo ha man na wo kire so ko bebi but any time bia ba bi obehu bibia ya abrofo no ya ade mu sa o ya da kwati ha man no kwati we asina che so mu pogidi wo mu gidi o mu ginu bra ne hahama yeden edidi na ya atwa ehu ahia wa atwa ehu ahia ye ne yenyini ya de Ghana fo mesi abrofo no be koso anya sika ma yen olonto yuwa dan kasa fo ami abre choti asie omu ginie madi omu gi uko Austria Vienna ana Gratia wo mu di jeni hono no eno no mo de ye nkwan wo mu fe ni supe ya wo mu fe ni supe uko Austria na Gratia wo mu di jeni hono wo no se jeni hono wo de ye duane wutu kunu sikagu di fada no na wo ka wo bibia obabia wo de je na ye duane okoto je na nwura egu bola so no wo to ukuru sikagu tu ukuru wo nya chopone no de abra ma wadi to di asem enti je na hono ye ntumu ye hye no aye hwan sika wo hwan sika ho a wo shi je na hwan ne mpampa no na sika ye mu na hwan there is no difference enti sunsun no je na nwura na won da ne sika enti the moment a obeye duane abakoto je na nwura gu bola fo na bayifu akwasesa no o ma akwasesa akayi dafo en mu ehwa no moti ehwa no moti enti odi je na hono ne kogu bola so a no o ma akwasesa abayifu a wo mo ba ya kwan mu wo ma ama ye ho anyeden antoye kura abayifu a wo mo ba ya kwan mu sa wala we dem so ya kwala bone abayifu a wo mo ba ya kwan mu a wo ma ama ye ho anyeden antoyen abayifu nyame betu mo ka wo mo bebre abayifu de bia mekesem mo bebre akopem da mo be mu se mo ma ye ho nta ye so ye be mekicho to mo ho nta mo ento bia wo ye je na wo koto ne hunu ne gu no wo sisa wankata wo sika kotugu senye be ma no yi twap mo ne ma no wankata ne wo sika koto ne ma na wo sisa wo sika kotugu je ne hunu ye hye obetumi de gu ovi mu na wa hye no ento je ne hunu hu abra bomu da me so ko Austria obi bia wa tena Austria pen na se ma me kan onim Austria fo won kwan bia fa ni supe wo mu de je ne hunu nko ha na ye den eye obroni nto je ne hunu nto nkone ba wo ko daki adankasa wo solo nto yu ba fine court ochi no be obetu egu enta brofo ne bekoso anya sika ne ya dankasa yi olonto yu yi ya bre tot yatie ti ye ko brocha ne ho prayer te sa anopata prayer pa tot yatie adenti ye ko di ye ni obi no duru wa
Ani avro se. Ani so time no ba akufuei. Ma be die mia. Ba de wo wiase. Mani so time no ba akufuei. Wa hu de ohun bi da. Abroche di abroche to travel and see. You see the difference. Obe ma me ni pass. Ube su. Maybe I bet the same. There's an anchor. Yeah, boy. If we need you, Oba. want to know, yeah, boy. No very changes, kakra. You won't go such like a crack. What is it? When to say, and uncle, I going to the boy. Hey, we're going to a viewing near ma. Oh, yeah, you're going crashing rain. Hey, I take a cause me wound at your bow. Maintaining cat. No, I could be where you go for the Okwa, Mikokubi. Fed a Jacoku, so the SCM. Hey, I control the Wutua, a viewing. And my reassing, and my different, and my one near Massa Papa, the country the head of the bomb pire said, if I didn't know beer, no beer to me, Uncle Shabruchi, no other day, Emra, or Bobessia, dear, mostly white about Bills, and now I have one running. So, yes, approach it, dear. Me bon peso bia anya de enko no fa na ninya den enko hu na de kakra eno no esese nipa ema nipa friti bia bi mu ema o kasa krompa wo kasa no esesa ema wo sue nyansa me bon pa ye dumo bia okwakuo to so nyame ya dom a na asia wo bekọ aje kwakuo wo bekọ akohwe wo kakra black monkey Oba next year beko oba akwakohwe ho wawo kokra betimi de na aja kokuo me kwa me do beko why ya me adema next year me kwa okukukwa nkwa me kwa ebi adwum meko me kwa me do beko amo akohwe ho na wasesa tot ya se wasesa ukasa besesa woni ye bi besesa ama ne ma yeden adane hwe mudu abrochi ko address sesa isa brochi abrochi dia brochi wate travel and see mudu abrochi o dress u bibia sesa onantie mu sesa oh abrofu him aboa yenyu munni wanka ya jijja tisamu akonata abrofu me salutum Obroni ka obinti asi obroni du obroni udu abrochia wonantie okasem obibia yenkan comment kakra amo de comment ya ba yenkan kakra mame ya champo se papa wu pehuro oh mame ya wo ka wasem no nte wase mame ya abrochia die te mame ya wo ho wonim dia ya de ekoso abrochire dia abrochire entinti wani nyira maame ya abrochire dia abrochire sise ni pabrabo papa no de meka no korachi oba ya mpoka o see changes everything about you yes se bibia wo dressing unwade akwa abrochire bedwale hwe unwade akwa abrochire bedwale odifo be nipa be brempo ho mo kwa botwa mhye suit ya so Jesus so hye Samina ye bu ewure puku anya hala ukope krobata ko soja enta brochire de wudru no unwale wo bedware ukwa bochi ko okala akora asesa dipo mu twa picture ya hwe ukala asesa enti abrochire so ti ase wo be wo so obi wa olonto yoko okwa brochire ne kala asesa am ye fa na dankasa enta brochire de abrochire the moment I be drop brochire no okala asesa obibia asesa okasa mpo sesa because uba kusuya niyama uba kusuya nimudie ya dia na dane ba nchampese na ba yisem eni nipa wie eni nipa wie eni ya dia na yeden adano enta brochire de edi abrochire to dia se enkan enkom yampelifo fili akobo besia mko yeden anya besa na mkobo abrochire kom koto dan wa abrochire kom do mo mako school abrochire de mu ne kwasea
Odi asia. Abroche for munyi mutu. Anyum na munyi mutu because no obi ba osesa. Obi ba brochira osesa. Osesa ne bibia. Ne bibia ya den esesa. Enti abroche for munyi mutu. Oya de pa. Obroni oya de. Wa mo abroche nke be den. Ama se wa so obeko hobi. Ama se ayo ama se wa be ko wate. Oba ko sesa niemam. Oba ko sesa niemam. Okay. Oba ko sesa haban ni mu. Oba ko sesa haban mu. Hwe, wonu mu se abroche wan. Jot nya anya abroche do mo ya no. Ya do so ni ya se wonno mu a. Wakoma besen. Ubenya kansa. Oyamo ne yama besen. Na so no ko bibini okotokosh oko because abruche ni free buy into wajidi say ma woni na wate abruche de abruche salute abruche for me salute mu na nimre watin munyi mutu mo sa mo nye 3 nka wo na nye 5 na abrochire de abrochire esesa ni party bia meso yokurasi ni kura pa odu abrochire no wa bakurum kakra eni ema ne matimi yeden edame yeden ema wo hwe kokwa abrochire ya da bia meka kudu abrochire ma unyansa ma wadwen se do be dwen ni pa ho ma uja wo ne ma bi ye so tiase ma ujija wo niema bi ye den abaisam a abrochire kwatere ha wo ye be ye nya den wano ne kwa yire tenu aso do be ye ni sidem tina mero afo mo ko wa na e wo se mero afo no mo ko abrochire mo do be ye ni se wo mo angasa wo mo nananom mo nananu wo mo manom ni kunu oba ni kunu no mo no ode se wo because no wo fa ne be ye ni ntia bonten wine what they say or they said dine now dine na ko shemu na no what bi sira ne nananom no what bi tuya wom omo anam de be say wom na hefa sa no ne ko wo fa nko ba bia enti ye ka abroche se nipa ye nko ye topic so be say okonfu bia na akwam honhom no ye mfa dakoro ente akwam honhom ana okonfu bia so no ye ti akwam ni firi wosu a umpetu so be ye sofu ukwa sore ekoshi obi ase yenya da bia meka me kodi sofu onipa wotete me atofu dwumani mu no na adom ne wo hode daw ba me kodi sofu me di 5 good years na wo adom ne dada no eno mpa me wo adom ne dada me di 5 years wonipa ko ne na ase me ka no kwara kire wo eno mpa adom ne wo hode dada no me di 5 years and the woni bi no de woni bi kura no san ye bonsam no san ye bonsam nyuma enti setitimire mu no si ye beti akoma ma obi a ye hyesa saduro okodwane wo samampom titimire mu no si ye beti akom honhom ama obi a ye hyeduro no anadwena nipa nyina da no ogina musie ye dware eno na kire sen just wodi efin ya dem kasumai no sa wodi efin kasumai no dia won pe no de ya dem wodi ka no ade a won pe no wodi ka no wo be dware sha for 40 days ansa ye wie ye twotiri wini nyina akomon pese no ye betwe na ye boss akoda ye de wa fa kurum se de yesi obi ohene a ye de ni fa kurum ni pa nyina hu so yo ohene no saa so ne de be fa ba bia kura wo firi mu ba bia kwache bosom no ye de be fa wo nyina bo ntutuo egbo ntutuo kutumi n'anim ase ni kutumi n'anim ase saa no onye access to nipadua ni bi won kwa na shi bi so wagu n'anim ase saa no onye access but wonye saa ne yama ni nyina na wo ye wadwen se wo banyami mu a petro gusu se paja so mu olonto yo si adankasa askome wasi baby toa kana kwara kire wo petro na enti no se ye ti akom honhom afiri obi so a saa ne ye no na wonipa ko no wo be kwa sore one no is supposed to be a church member. You cannot correct now. Supposed to be a church member. Sana for
Ghana for. Hey, me who no maya. Sebe. Lydia Manu. Sebe. Odi for say na any ade e bi mu sum 10 years ansan. Because so we dey ya na 5 years. 5 years. Na no kwempo no. Wo wo sunsum ne na ase wo di sofodie no. Wo ne oba nkoda. Baby. What you free niema bebre. And yes, I'm ketu awu. Nyetu fiti prekopa Mary Magdalene cross bridge. Water course. Ama se wa me pacho ye kan water core. Me pacho e die ni water core. Water core ni se ya bombe. Ama se wa na aka. Ama se wa wo waka akofa water core na ye den. Aba. Odi fa le so poku adu se. Yese asogidi ni. Obeya mpese, obetwa mpese. Dabi, akonfo ni twa mpese. Okay. Wo hu se akonfo ni twa mpese. Eno ne bema bosom ne hunu se ne yere ne wo. Akonfo ni twa mpese. Na de ne wo. Akonfo ni di chain to omonan. Ento bibia na wo nyokonfo no, eno ne identify so nipa wo oben wo ye konfo. Because chain da ne nan. Se bosom ware wa, on show kawa wo de chain to omonan. Okay. Eno ne be kire say wo yo konfo ba na ebe konfo ba na ye de ebe enti wo yo konfo akofa chi ato wonan na wo pese bosom bi no meda e ma me wale wo enti nyema bi wono mu a yemma ye ninya den ena wo papa etwase yemma ye ninya den eda ho ya ma ye ni anda ho a wo be de sis be ye den ebe da ne ye 9 enyema bi wono ma etwase ye ma ye ni ye den eda ho wo ma wani anda ho ma me hey if Lydia Manu was see okay what about a man na o ma twa mpese no ma lock say dreadlocks we say there yeah so enti no we twa mpese wo yo komfo. That's what you are saying. Eti no ya woni ema nyina ho kwanye nyina ne sefata yin. Obi wa akomutumi wo fie no kutwa mpese. Boso ma be wale ho. Obi akonyatumi wo fie no kutwa mpese. O ma me wale ho. Oba ba be wale ho. E kalo kure na aye den akire ho. Enti ne ma bi odi wo kwanse ye. Enti obi bi akom wo ne so no. Ya mfa one day ntiti. There be. Eno obi wo ho no mu a ne boso no. Abrafo ka ho. Emoti aka ho. Wokutututu enu bibiri akeka ho wa many bibi so ato ne yam akonfo no mo many bibi to o yam okay eti the moment wa many bibi ato ne yam no wo dware saseduro no no wa pekube kubanwa sese saade ni epie free mu ene le odi for taba yituo no bayituo na akrabo na o se pie esepie because no ne man manifest Emma bosom ni timi yede eba obi wo mutimi meni dufa obi wo mene sedeye obi wo no de moto efra krama yakoma na wa mena to ne yam enti no se bi ansa na ye betu ama wo no obepe anka etwade lai mo akese no obechi eni kubanwa ye wade bi ye de befra na wo de amman what the man no more obi hu si yes o che buruku so se ma pruma ne wa Kenya no ho wa Kenya no ene me chiro sa ye de ti akom ho mo ye ntie ni yie entu de be mana no wo adona wo da because okomfo bia ekodware aduro wo dware ne mansa ye do tu akom mu a ye wo dware yes wo be ne ho eti obi bia ye de na to akommu no ye hyeduro e akommu duro mani dware ene moto wo dware no otafre se wo beben wo hye de ho den enti ye tia ma wo no nso no e ga se sa process ne ye do the same process wo pen fala yenti ni fala yes the same process you supposed to go me prof no ma so ti ase akonkra de emfa brofo akonkra de emfa brofo so ti ase enti no process na wo fa mu a wo di kotu aduro no process na wo di fa mu a wo di kodi ade no sa process ni mu a tasa wo ye den wo fa free se fa akwa chichira abo am na ti ukoji emoti atumi a omo kwa ne den omo ko da omo ko enya de obeko onko
so yɛ mframa wɔnkɔ ɔno fam yɛ worɔfeɛ ɛnya deɛ ɔbɛkɔ da woyɛ ne dai wɔnkɔ yɛwɔ adeɛ a yɛde pam wɔm yɛwɔ mɔɔti ɔwɔ abotaa mu ɛne yɛwɔ mɔɔti ɔwɔ wɔ nsuom ɛne yɛwɔ ɛpo mu soso mɔɔti a ɔmo yɛ different obi yɛ different ɛne yɛwɔ mɔɔti ɔmo ti nnuyam 4 different 4 mɔɔti ano yes Enti the moment ya saa die ni edi w'akyi no nso na akɔfa no otu na akɔfa no nyo ne ba yo bi o wa na akɔfa no wa na ayɛ de ukɔfa no enti sɛ nipa yi ɔkasa bi a magya yakɔm me nkɔm bie mu a saa process na sɛ o pass through wade ne ho enti nwumere bia no ye wade abakɔ bia ne yɛfɛ ne sasaduro wo pamo sasam adeɛ na wudware yɛ na udidi ubedi akɔm no wudware saa adeɛ na to agu wodi aduro na akɔgye yɛ no wodi nachiwa aduro bia wɔ nachiwa deɛ ahaban bia so wɔ nachiwa deɛ de bia oka me ka kyerɛ wo aduro bia wɔ nachiwa deɛ ɛna ahaban bia so yɛ dan ɛwɔ nachiwa deɛ enti sɛ aduro na akɔgye yɛ no wo dware sɛ aduro na yɛ dan atu na wo de atumi na wo kɔgye yɛ n'akyi wade yɛ dan aka no sɛ even pra tumi na akɔgye ya pra yɛ so kyira afaseɛ to de afaseɛ bɛto nsuo mu adware yɛ so ofo kyiri yɛ no ti yɛ sɛ yɛ paya afaseɛ na pra wa yɛ dan wada enti sɛ yɛ so pra mu na akɔgye sɛ tumi na sɛ wo di akwa me paache wo di afase betu nsuo ma yeden because o chiri na chiwade wo mpe se meti we odi machiwade ka me meba wo dabi wonim ni twa kan bi so tiatie wo no obi koda no asra gale ka be ko ne ho ne na koda enya dia be ko ne ho ane na yeden akoda because ne ho bon enya dia be ko ne ho ne na yeden akoda sa ne yeden etie kom no enti na bri nyindara no etwa so ma wani ya dan eda ho but obi wa beka se megya akom mapagya mensa mafanyame efanyame se me kra ne magye nkwa da bi nyame wodo be yo but wonye ho ade na wabosom ne baba be wura wo mu de adi amanfo ansamone because wo kora no no wo goroch wokura no no wo grudge see ye ka abosom semwa different thing together sir e ka no kura chire ho e ka abosom semwa different thing all together sir enti se wa ma wani anna ho hwe na ututumi bia emfa one day ntuno bi ututumi bia yemfa one day nyedai e die enti ni gadara ni bodamfo no wo ka so be di yeso firi akọ ka akọ Kasmeti tu amount kasmeti tu amount o be ka mo wa be ka me ho abese enti gadara ni bodam for no your friend edom sir honhom ati ni mu no your friend edom me pa che wa bie wa kan ho na honhom ati ni mu no ni your friend edom tumi wo tutu ba ni you say hey wo ye bad pa wo so wura ma menka won cross wo so wura ma menka won cross fro yi wo te hwe ka wo firi wakọ ne ko fie odifo wo ye sua de o twema gbesi bibi so na de na Yesu Kristo amfa na nka ho so wo tutu ama na wie da bi obi ansai obi asi mi wa na sa umbe na sa okoto aso obone na wo theater so wadi ye ko twama na okata be dan sonso wu anasa and repent ne ati mi wu anasa kan yanko Luke 8 verse 26 oso no kodu garasi fasa aseso a ewo Galilea tantan so no na wo si fam no obema bi ahonhom bone woni mu dadaada a ofiri kuro ni ba be hia Yesu sa na won sha atade na won tie dan bia wa mu na emu bodan mu no otie enti ne ahonhom na woni mu ne afiri bodan mu sa enti obi bia ba ko di tumi ya bodan so tiatie tumi ya bodan tumi hwe enti anyama bi wo no mu a ya ma yeninya dai enna ho tworo no yenkan dabi ya jai kan wose no hunu Yesu no obomu de hwiase wo Yesu anim
na wode ne kese aka sɛ Yesu onyankopɔn ba wo sorosoro no ba ɛdɛn na me ne wo yɛ mesra wo ɛhame efiri sɛ waka kyerɛ wo mfi no sɛ wɔmfiri wɔ nipa ne mu na dan na ɛkyɛ na wode nkɔnsɔnkɔnsɔ de mpɔkyerɛ gu no ɛwɛn no wɔse na Yesu bisa ne sɛ wodi de san na tumi ne sɛ yɛfrɛ me ɛdɔm efiri sɛ ahombɔni pii na akɔ me mu na wɔsrɛ Yesu sɛ wɔnhyɛ no ama wɔnkɔ ɛnti obi wɔ hɔ nom ane bosom na nyɛ bosom baako wotu baako wɔ hɔ ɛdɔm wotu mmienu a mmienu wɔ hɔ ɛdɔm wɔse yɛfrɛ ne dɔm saa yeah ɔman Ghana deɛ yɛyɛ mmɔbɔ yɛyɛ mmɔbɔ na kokonte anim gu asienkuruma bɛfɛre papa so ɔne nenam yɛse nyame ne yɛgu n'anim ase yɛnkasa ne yɛgu yɛn ho anim ase nyame yɛwotumi ngu nyame anim ase yɛyɛ ankasa ne yɛgu yɛn ho anim ase nyɛ nyame wɔyɛ honhom enti misi kokonte anim gu asienkuruma na wɔbɛgu ne so na ɔbɛfɛre yɛse yɛgu nyame anim ase wo ankasa ne wogu ho anim ase nyame deɛ wɔyɛ nyame sɛ wɔbɛwu no so ongu ya wewe chinse kan yanko Yesu tutu na kom ni demons no wo se wura ma minni wo nkrofo ye chie wo te hwie kan ho firi akọ ka wo ka de nyame aye kire wo kuro mu ofo wo ba bedi machi do ba yie na bedi machi e de obosom na bedi machi abebo me niam ato masaw matutu ma akọ matutu ma akọ ye church member Verse 38 no se no berima no ana homboni firi ne mu sere Yesu sɛ wɔse wɔyɛ dɛ wɔsere Yesu sɛ wɔse wɔyɛ dɛ wɔsere Yesu sɛ masa adebek ɔbɛtena ne nkyɛn wɔse mɛtena wo nkyɛn nanso Yesu gyaa no kwan sɛ wampene san kɔ fie mese wanyɛ den wampene mese wanyɛ den wampene dabi wampene ama no dabi wampene ama maame no dabi wampene ama ɔkɔmfoɔ no wampene ama dimo wura no wampene ama ahonhom na ahyɛ ne mu no ɛnyɛ obia ne Yesu saa ne yare no wɔma ne di n'akyi ɛnyɛ obia ne Yesu saa ne yare ɔka so ɔmɛte asɔre o hwɛ yema yɛ nina ho ɛnɛ mama nyamesom ɛyɛ bibie wɔ hɔ mama nyamesom ɛyɛ basa yɛsɛ amanfo bebre kon nnɔkora so bɛsum nyame obi kon no so bɛkɔ sɔre dem because yɛhu no sɔfoɔ ɛne yɛhu no ɔkɔmfoɔ yɛhu no malam ɛne yɛhu no dunsini ne nyinaa futu fra akabom ayɛsɛ ɔkyeawo ɛdɔkono sisan ko fie ne ko ka de kese Onyankopɔn ayɛ no was go back there be was Yesu me pa chew o ma mi ni wachi kakra na mi ni wachi anye bia na ka me ka wasuafo yi na ka mo ko kansem pa bi ni akire was there be ko fie you need to go Yesu kura pa mo nkorofo enti ne wo nipa yes no waji obi no bia no sane yade be mana tena won nchen yo no bia no sane yade be mana tena won nchen obu a wo sane yade tutu ni beyi ma na mane nkọ Yesu sa gadara ni bodamfo no o kan no mu nsem nyina Yesu se ko fie me ni wawie tinto ntan agome me ni wawie to tie akua park me ni wawie nti nkrofo bi wo honom a Yesu ni wo mu ye den ewie ye wo se hwe ko ne ko fie ne ko busuam ko kade nyame aye den ayama but mechi party enka se obedi because e bia ne abaye no masan aye den aba nti mesrem umma ye ni na what ade Christopher ye no ye ho akwa sofu bibiri na konfo ye collaboration enti ye no ye ho wo mo ne Ghana fo asofo ma ye nkogu we ni mase ma ye nko hye adwuma nko to we so ma ye nko sofu we do ka no kwa ma ye me ko radio station bi na presenter no ya ade pa me wo radio station you obi free presenter no ba be me interview ne ka che ne say what saying odi for na aba ho ne say no maamo na metua more than that mamu interview adentia na nka me koka nyame asem me nyina ne ye ka nyame asem nyame dwuma nyo papa de na nyo maame de ya chotia tie sinya me dwuma nyo papa de ya akwanche na nyame de ama me nyo wo no de maame
And your papa, and your mamma, dear. And in your soon I will share my dream. There be. But you are free present and a catcher and a say, Sika Hena Medibama Prenita, Moko interview, Mutuja present and Nika. And Lucha near my 4 months when you want to make a cabin jumps as some more can because what you are a cat, a Juma. And Tidano, if it's a present and say, hey, near Mojisica, made a minimum. Minimum some more charge. Was so soft when a man from quarter himself. Wabanu abetua enti otua sana wo do open waka ade watuaka enti do open wo ye de waka sofu pani pa wo Ghana ha o a wo yi sum sorry sofu pani wo Ghana ha efisa da mu papa ni biem ne mi mu ni susu biem because wo ye wo mu ne ho sa me kind of correct them. Me muni ne bune china me so free presenter ne catch them and my presenter ne record no de be chere me say na papa yi kasem maye ma wo ma ha biem ne wo ba ha wo keka nsem akese sa wono ne ba ni pentie no yes one kasa oni mo hwe kasa mpa ni pa oni mo yeto mia eni nufu wo num nkwala nufu se kwa no bia ofra bisi a wode nwela egu niko me ka no kora kire wo fra presenter no e wo manim si an ahe e na me de ye den me de baaye enti Ghana fo asofo no adwuma hyehye nko a na wo ti kwere nko adwuma hyehye nko na wo de tikwe wo ne akomfo adwuma hyehye nko a okomfo bu a wo kom wie ne wo ya zan ne wie a wo se me de beti asore ye ma ye ni na wo bisa presenter no boy ya da no be interview mi wo free ha pe e no sofo bi frɛ no sofo na he no de ma yi ni video ni fi o platform no so how will you feel some better America any part say the besha me aye de bia me ka bia se me ka se ni patu kura putie no wo mutimi sakra wo ma dwen no nyame timi buo ma me pe to ya se yo te wo dodo yo cho ma me kwasi asem keka hwie ye ma ni na wo because na afo na ebi no mo nya mo ya beifo asofo mpenifo bebere wo mo ya beifo wo mo mpa de papa wo mo ka ho bi ni nyamedwuma na sey no wo mo ka nipa hye no ukọ ha ne afre ahe no betu ai mema more than that interview no e mane mabiem enfre ni biem enye ni say biem dano me sa presenter bi yare me sa presenter ne no say papa ade a wa ya mami eye me fe ni ba bia me gina bia me bo wudin na presenter no de me picture ye ni DP okwankwa abe ifu efre ne say aden na wudi papa we picture ye DP e fa ho ben hwe ma ye ni na wo Ghana fo asofo mo ye nya sho mo sa mo ya beifu sa mo nya mo koduro so ni brefo mo sa mo ye ni brefo de mo nim ni mo ano ne mo kote otu ya sie bi mo nim ni mo ano oduo ma chuka ko be kase mo ka de ni kwa se wo ka ano ni ma ha mu duo mo nim ni mo ano ni mo ha mu sa so dia sie hwie mesira ma mo wata firi nsuo mu ba ye benya Ghana fo asafa mo makodi yo me di na chi papa bisi ma me wata sa efiri pumusi fam a ye benya Ghana fo asafa akọ so don adi ma mo wata ne twom wi o mo ne na koda ne ba venu so sere Mr. Omu ya Ghana for sofun. On be bo ma mo atare gala. E na fe ne gala. Omu yo mbe wure puno. Me ka nkure na akire. Ghana for sofun. Mr. ma mo ata pie firi nsuo mu. Mo hwehwe no kra. Mr. wo mo hwehwe ne denden. Wo mba ko wo so adoma adi ma mo ata na chi. Sa. No mu wi o mo na ko bo gala. O ma bo ne gala wure puno. Ghana for sofo mi ni ma so bedo enti mi mfa me ho ma sofo mi mfa me ho mo won because mi ni mu se wo mo no mo ye nya atwomfo asem no kore no mo mfokire ni mu nka da bi wo ye pani afa ho tan wo ye pani afa ho tan nka papa pani toto utimi free radio station katense osofo na he no ode mam metua more than that nti mam ma ne ma wo bi mo man ne radio station o papa dia ana o ma me dia ene bi wudi
Ubi odi aso de na miti mametena. Na ya mansan de and your bua. Me kona me kasa no. Mini time. Mini adagye. Sa ka mete mo a. Mete se mo a muni hwe ye mo hye de mo atopabuo ya. Enka de yo me hu me radio station upon radio stations. So the ase. Mo be hu me radio station upon radio station. Aka sempa na mamanfo ani ada. Comment bi a. Ai. Wasere saa na wose ne yam wasere a wa mana. Oyem yo yasum. Oyem yo ya. Hwe. Wo ya baifu o. Me kadwa eniama me nimu no. Nya nipa didi wie yenkasa o. Enipa didi wie yenkasa. Chambre ni bedram o. Na me da bia ya da bia ka me senka me ni dwumadi. Sese de mu ni dwumadi na. Ya hye dem ya. Mo hye dem ya. E ka radio station we mi fria me ko we mi fria because me bie ni pe ne mi bie ni pa dwie mu. Mama wo bi a wada nyane. Me bie wo ma dwie mu. Na so me ni mere. Ene me nam ha. Ade cha me nam ha. Ene me nam ha. Sese ko de be ya me nkoso ohene kora. Ene ne busy kwa. So the asem. Ene me nam ha de cha me nam ha. Nika mi ni dwumadi se de mu ni dwumadi ya. A wo bi ko radio station so mutimi frɛ radio wo se. Mama papa ne nkasa. Hey, ni wo si oye nyame anu. Nyame na agbo no. E no bi ko kana se ma de ko kata. Ya ma fo so nkwa o papa ni nyame. Hey. Ye ya boda mama nyame o. Ya boda mama nyame. Na mire bi ni ye nyanti. Na ka wo bete mo doe. Emre ni ye nyanti. Ni ka ye nyam mere se de mu ni dwumadi a. Mo ya brochirefo azan nyam ho hyepe. Ese olonto yuo. Mo ya brochirefo azan nyam ho hyepe aka ye te se mo a. Ka mo be misika mo be su. Ka dwumadi be di mo Ghana ha no. Ka dwumadi be di mo Ghana ha no. Ye nim se de ya azan. Ye nim se de bi se sika firi obi ho. Ne ka ye te se mo a mo ya abrochirefo azan nyam ho se chamoya. Ka mo be fra kokosa lulu. Duka dwumadi be di mo agorum ano. Ka ye mutu kwotena yi. Baby amotutu akotena. To di ate. Kana fo asofo mo ka ho mesi ma me wata. Efiri apumu ba ye benya asofo binom akohia no labadi beach awoso ton wo mu wiwo ne na akohia dem akobo ma ma wata ne gala me ka no kora kire wo sa ne Ghana fo mu su ene wo mo ban ye den etie enti ma wani nye den na ho unya hunu nipa so ho odo unya hunu nipa suro nipa de nyame obo ni nipa kompo suro nipa anya so hu so bi se coat obi se kareka ana so bi se gown white nko ana no nyame nipa wo bi wo ye beifuo nipa wo bi wo so ye bosu nipa ye maye ni na ho wo bonsa nko so ye morning star me so bonsa mumpo no wo so ye morning star because Ghana fo asofo adwuma hye nko a no hye adwuma mani nua no hye adwuma mani nua Oche djuma bresi na beifu yi ebe jimi ye sa no osofo ne hye ne chi e na wo pie pia no kokotwa papa ne mpowa ye ya no ya o hwe ya no ya nkasa ne nyame ntini nkrofo bia ye bu ye ho ntina ye de ye nsem no bia hye fridge ne ka de mo beka on social media no ka beka 10 times dan mo o dia de ye beka 10 times ne me fire no 1 2 no si yes ba ta papa no to no wanyo ye ma ye ni na wo adwuma hye the moment ya wo ba no mo be try so be ka wa hye no de wan ni me ka no kora kire wo me se ma me wata firi pumo ba ye benya sofo binom akotai ma me wata na kise wo mra no me ye Ghana fo azan wo mra no me sori ntia Ghana fo wo mra no me kum nipa hwe ma woni na wo no man Ghana na ye wo mu no asofo bi no wa ye from stomach pasties frog prayers wo no me ye wa kana kora kira todo ma woni na wati enya de esene nyina na yesika kokko ma wo yes nya wo yes wo no nye wo no wo bi do wa no wa do ni bi wo bi tan so atan ni bi hye nyame de animonyam na ene ya mantimi nya den
endane ma wo stress ho obi a ho obi do wado ni bi obi tan wa no atan ni bi obi ka so obe kire wo hey me ye yibeni me ye dagati ni no so a kire te hwe me so me ye frafra ni mi wonya me di mewo me de me frafra me dia wo ye manadwo no wa hunu si yes bibi ya dan e wo wiase nti odo ma woni na wate enye eja wo ho no jeja ho a obi de sis ebeda ne wonan me patcho fa comment bra na nche bia ye po di fo no na Mr. Lesopoko Eduka no se o ka se o ka Ghana fa so fo asem a wa munye munya nwie ye me se wo munye se o mbedi usika nyina na obi a waka kire wo se asole sika le fa nhwa asole akwasi ewu a akwasi ewu a se ayina obekan ni jan Sam Lewe kan so se se o ka se o ka Ghana so fo asem a o se Ghana so fo bi ma ne eton ne fon yo ade ya kwanchere yo anu kwa wa nwhwe yo sa eno na me ka kire na ne ma me eno anyim no na me ka kire odi Ghana fo asofo bi no machi a wo kon no kura so besum nyame odi Ghana fo asofo bi achi a me se wo kon no kura so besum nyame wo me se na me nsore ma ebi igbo adwaman fe ana mi tu o mo sen yes hwe aya mo adwaman yo sa makodi obi makodi obi makomi obi to makoyo sei no so nsasa de eni afore no ema bi ma na ye betu asen minya wo sofo bi a wo yesofo pani wo fe ne wo se wono no wa be ka che me nsode ma ne sei se me titi wo mo se mo mo adwaman de o mo mra na sode de kana kora kira wo so mo mra na sode dem ene woni bi anyema wo ene woni bi anyema ye den awo woni bi anyema awo da no osofo yi a me koho oto no me de wo ye ma ba sode dem o hey sorry me koho oto ni obema waware oba wo wasode dem no oba ne kenkan o bible sa obema no oba ne enye nyinse na wonyem no wone sofo no ne nyem nye oni ni kunu enye oni ni kunu ebe ka kire bema ne se akwala na nye oba ye sofo ne ba e ko ne se ko hoto no pa me chaw we ayobra we ayobra na so odwe ofin wo se onu ni shira aware ne so eye bibia wo shira aware so metia so dem obi me mesi eni obi sem wo shira aware ne so na metia ne eye machine wo wie no onyema kwala no wanye woni dia hye ni kunu wanye mo something kwa wato no no dia dia uwie ya bekeka nkwa me nkwa ni cha ko na sori dem na ono kasa no wo ye lock se me ko ni pa no so ka me je mic no me catch no bia me dia dance me sa me tie me bo so de ma be je to be dia dance ma be ka dia wa ya kire wo so de ba no ba be ka dia wa ya ka kire wo so no ene he da wa ya boy na bravo wa ye boy na bravo useless no no wa jimi o ka bibi a che no ntie wa ye boy na bravo useless me ko ne so ko je mic no na ka so ohuru si yes bibi wo baby ko ne so ko je mic no was awu sofo no awale awanka se wo shira so no nyame onfa ye bone nya dai enche ye ne da nyame beba no ebe hu si yes yama no nyasu hu na hey holy ne da no ye lucky se ne members na no wasere na mo no so na ka me pe member ne yes me kokwasi da e kompai border no mo no so ticket we be ne tse not yet since so for wutie me wa power na me bom dem be kan wa asore dem mo utie mi and dem be kan wa asore dem mo taifa ho no dem be kan ho no no eno ne me kan nem wo ye lock se no nsore ma no musha ketu bi ni won ka me kan se ma kese ye de e kirew ene wa ma boy ya bra boy ya basa ama boy ya ton ensanu time mo di small boy na wa ware ka ye ma ye ni na wo ye ma ye ni na ho ebinom kwaso de dem kofa nsanom ebinom kwaso dem kofa dwaman ebinom kwaso dem kobo bra boni because before ne kan kire wo e ma me de obama so da wo ya boni am ka kire wo wo be kina no akina wo ntina so aguo no wo ya boni am ka kire wo be ka kire wo be kina atena
won't now so you go. No, I assume the Nasamco. I mean for so. And ya dear me for so. Men shall so. Nyame offend nipa no sakra won. Say yes sakra no premise papa catch me for man say. Say me dey adwaman boy tie wom. Na me prison be boy adwaman ya omo mera na so de. And cast of penny dear. And Cassam will can say. Say the no catch a lady thing. Oh, who ni penny be my fallen. Here, Yama Yanina womb, Yama yes, nay, yes, near no, the gun of phone, Bibri ya bayfun, Bibri wa common de wom, common to no de abesum yame, and then ni bre. Omani bria dear, we were pentaminian who say shepe, and a dear Yamenka, Yano, was in Yamiaka, a dear Yamin Chilano one general, was in Yamis say, Yama yes, nay, yes, ye know, and ye know, then Yamantiminia day. And done in my odo or ninta watching. A wedding count no to be Biana Monsi, and then my lecture steady to me tea. My bachelor palm, and then you see a dear, and then you see a dear papa, more than now, 1 year now will be the sister than one. A radish down, or the monk mum wong, of own fair to Monquato. Ye my baby want to sing, baby one, a radish down on China Monsi. Ye make actually my conny want to sing. Amase wa hebalis Joe Eradin kan Mami ama Esther want to sing ya pom to sing Eradin to be anamunsie Brad Dan Timmy from New York Junior Eradin kan Oba pa ya want to sing Eradin should be no to be anamo NCA to me be a best sort of was no Odoman kuma and sorry it was said to me so and the thing you be seeing soon near Mamma Cara so ATM from Canada all the way from Canada Metia Canada Funi Nam Mammy Yadona friend Mammy Julie so ATM from Canada everybody show about Julie want to sing everybody to a namo NC your phone Fred Dumum Quantum Musun Cado Power say what when you paboni for Babon some Sukusari Namanya better than what you will be to be tried one name dear we've been told some French and Busu for was Sura Prada and Canted dear Chimu and you may run for Sura Prada trim for what time for some you pay a sense of ye na insu cray a tibia would do in Sabusumono and an inshira any ye to me be a best sorrow or sono or the monk and sudden tears said to me my crow and a ding. Me and the program, the word of Prophet Gideon for years, see to or to do a bit me. A radish down, many Pastor Daniel, and the Tanasi, the soon Cassia boy bro. Me pacho and some of your kind, so won't see us here, no aqua ship.